Mangithi ngiyafika lapha dihle khona akasekho, mangithi ngiyabuza akasekho. Ibilusuku oluchukumisayo ngethuba lomama edityaniswa nomntwana wakhe emva kokuba waaxhwilwa kwiminyaka elithoba edlulileyo. Wagqibela ukumbamba ngezandla zakhe eseneentsuku ezintandathu, ngoku seneminyaka elithoba. Ubalisa ngendlela wabiwa ngayo unyana wakhe ngowasetyhini owayezenza igosa laseburhulumenteni. Uthi lo wasetyhini wamcela ukuba amkhaphe aye edolophini. Xa befika wamthuma evenkileni, yena washiyeka embambele usana ngaphandle. Kwaba njalo ukubiwa komntwana wakhe. Wayikhipha 11 rand. Mangifika esibanga ngafika ngathatha amabhanisi, ngagijima ethilini ngawashayela, bakhipha isiliphu ngashiya nje ngiyagijima ngakuyi. Mangithi ngiyafika lapha dihle khona akasekho, mangithi ngiyabuza akasekho, kwathiwa nje akekho ambonile. Nanjengoko yayiqenqeleka iminyaka, wayehlala nethemba lokuba umntwana wakhe usaphila. Nangona ebanjiwe lwasetyhini, uthi intlungu ayivileyo kule minyaka elithoba ishiye isilonda sanaphakade. Bekubuhlungu mangibabona bakhula yena angekho, kodwa ithemba benginalo lokuthi uyobuya. Emva kophando lutsale iminyaka, amapolisa KwaZulu Natal aye afumana umkhondo ye wawakhomba kwiphondo laseGauteng. There was the DNA that was the samples were taken from different people from the family with the child, because in the investigation must make sure that we take the correct person to the correct person. Olusapho luthi asikho isipho seChristmas esinokogqithesi sokufumana umntwana wabo esaphila. Namhlanje ngiyajabula ngoba kulokhu isimuzi ka2020 ngizojabula nabazukulu bami baphelele babonga. Owasetyhini obanjwe malunga nokuxhwilwa kwalomntwana kulindeleke ukuba avele enkundleni ngomhla we-18 ngoJanuwari kulonyaka uzayo.